Kollox sejjer tajjeb ħafna u kuntenti ħafna li ninsabu Malta. Nirringrazzjaw lill-poplu Malti kollu tal-li laqgħuna u anke lill-isptar. Qed inħossuna ħafna ħjar hawnhekk. Thank you. Dan kien il-klim ta' Ibrahim u Khulud Wixaħ, it-tifel ta' 14-il sena li ndara fil-gwerra f'Gaza u ommu illi ġew Malta biex jingħata l-kura. Ix-xogħol ta' riabilitazzjoni fuqu beda mill-bidu ta' Ġunju, imma ġimgħa ilu ngħatatlu sieq prostetika u issa reġa' beda jagħmel l-ewwel passi. Qabel ma kellu l-prostesis nagħmlu rehabilitation li hemm bżonn biex jissaħħaħ bħala muskoli, konna nippratikaw b'sieq tal-prattika biex iqumu jimxi. Mbagħad ovvjament mill-ewwel li hemm ukoll kien hemm il-prostatist u l-ortotist li qed nieħdu ħsieb is-saqajn it-tnejn għax it-tnejn għandhom l-issues tagħhom u bħala tim qed għamilna l-ortotist ħaħsib li jkollu device ta' posta biex jgħinu jimxi fuq is-sieq tal-left u mbagħad il-prostatist ukoll għamel il-prostesis fuq in-naħa tar-right. Iżda l-proċess ta' riabilitazzjoni ma jinvolvix li jitgħallem jimxi biss. Ukoll terapija okkupazzjonali li tsirlu iktar il-qudiem, ovvjament punti oħra importanti ma rridux ninsew dawn ikollhom ħafna problemi psikoloġiċi ġejjin minn ambjent diffiċli ħafna u barra li jrid jitgħallem jimxi wkoll il-riabilitazzjoni tinkopru wkoll il-kura psikoloġika holistika biex il-pazjent kemm jista' jkun jirritorna lura f'ambjent komunitarju ħafna aħjar milli qiegħed bħalissa. L-Ambaxxaturi tal-Palestina f'Malta qal li Ibrahim huwa ikuna ta' reżiljenza tal-poplu Palestinjan u xempju ta' kif l-umanità m'għandix frontieri. The Maltese government for giving the opportunity to Ibrahim and to all the other children who are coming to Malta for medical treatment, and hopefully once they are treated and Gaza is rebuilt, they can go back to Palestine and live in Palestine freely. We also thank the staff at Mater Dei and at St. Luke's Hospital for their patience with our children as long as they are being treated in Malta, and hopefully can manage to bring some more and more children to be treated here, and of course we hope that the war is over as soon as possible. Ibrahim u tfal oħra li nġibu f'Malta ser jibqgħu fil-pajjiż sakemm is-sitwazzjoni f'Gaza tikkalma. Bħalissa qed jattendu l-iskola tas-sajf u fl-aħħar ta' Settembru se jattendu l-iskola mat-tfal Maltin.